I ćao svima ljudi, šta se radi, dobrodošli na ovaj klip na mom kanalu. Danas ćemo pričati nešto o Zarbonovoj rasi i ujedno i Zarbonu. Ovu temu za klip mi je predložio Ogi Car, tako da veliki pozdrav za njega. Tako da ljudi, hajde da krenemo na klip. Ovako, svi znamo ko je Zarbon, znači on je desna ruka Frize i pored Odori on važi za jednog od najmoćnijih vojnika Frizine vojske. Ovako, vidjeli smo da je Zarbonova rasa zapravo, da su to humanoidi koji imaju svetlu plavu ili svetlo zelenu kožu. Također se pretpostavlja da njihova matična planeta ima veću gravitaciju nego Zemljina, a isti slučaj i sa Frizinom planetom, kao i sa planetom Vegeta, tako da, a to plus zaključujemo tako što je Zarbon dosta vešt sa nogama i u borbi sa nogama. U svakom slučaju, oni nalik imaju skoro svi zelenu kosu, ne mora da znači, ali vidjeli smo također da nose i neki nakid, znači minđuše, narukvice, tako dalje. U svakom slučaju, Zarbon je ranije u prošlosti bio princ ove rase, to jest njegove rase, i onda je kasnije Friza istrebio Zarbonovu rasu i ostavio par članova. Iskreno, ja ne znam zbog čega tako ostavlja par članova. Mislim, brate, ako već istrebljuješ celu rasu, onda istrebi do kraja. Mislim, nemam ništa protiv njega, ali ajde, nema veze. U svakom slučaju, Zarbonova rasa može da, to jest Juzun, a on se pojavljuje u manzi o galaktičkoj patroli, to jest o moru. On, na primjer, može da posjeduje čudovišni oblik, isto kao i Zarbon. I svi pripadnici ove rase mogu da uđu u tu formu. Također, Zarbon je jedini lik, to jest jedini vojnik koji je video Frizinu drugu formu i to je uticalo na njega da zapravo probijem ka većem limitu ili levelu. U svakom slučaju, meni je Zarbon jedan od omiljenih likova, dobro, ne baš od baš najomiljenijih, ali u top 20 može da uđe. U svakom slučaju, nekako je kontraverzan i prvi put kad sam gledao Zmajevu kuglu na utru, mislio sam da je zapravo Zarbon žensko, a iskreno nisam ni znao da se zove Zarbon, mislim. Bio sam još klinac. U svakom slučaju, ljudi, to je to što mogu reći o Zarbonu. Također, Vegeta je ubio Zarbona, a i Juzuna kad se borio na planeti Jardirat. Znači, on je ubio Juzuna na planeti Jardirat, kao i Zarbona. Imao je naravno dve bitke s njim, a u drugu ga ubio. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Vi ostavite like, share, subscribe, predložite neke teme za klipove u komentarima. To je to, vidimo se, pozdrav!